Kračunski koncert u Kocure počal zo skoljadami, kotri špivali členi horu Cerkvi Uspenija Presvjatej Bohorodici. Členi folklornej sekcije Kulturno-umetnickog društva Žatva i najmlađi iz Kulturno-umetnickog društva Zavičajno vrelo prikazali kračunski običaj, a špivali i školjare zo zvjeronaučnej grupi Greko-katolickej cerkvi. Koncert za znavodit kračunski švetoh, prostovi rodzel, prekrasni buket šitskih. Keď povieme šitski, znači može biti što budačim rozlikuje koncert od drugih mestoh, lebo koncertoh toho tipu, ali Kocur baš toho roku prave ukazal to za čim žije. I s tim bim naglašal, po tu baš prave najviraznejšie vychodzi do očoh tota pravda, že še Isus Hristos voplocen inkarnoval do odrezanog narodu, kulturi, običajov. Drugima slovami, i u mjestu u kotrim žijeme, u Kocure, všeleži je i jednih i drugih trecih i každe ima svoje i običaji, jak jazik, tak kulturu i u sušnosti šitski slavija iz toho. Perširaz na kračunskim koncertu nastupeli i virni zo Kocurskej i Evanhelijskej cerkvi.